futhi asiphe umoya oyingcwele njengoba sazi ukuthi umoya oyingcwele uhlala phakathi kithi, uyabubula njalo phambi kaNkulunkulu, uyasikhulekela, uyasinxusela, futhi uvumelana nomoya wethu ukuthi sisindisiwe. Manje leyo njabulo engaka esiyimpilweni zethu asikwazi ukuthi siyi-expresse noma siyikhombise phambi kwabantu ngezenzo zethu, kodwa thina senza lokho okuyintando yethu. Siyayibona izinto enyuvesi bangcwele baNkulunkulu, siyayibona ziningi, abantu bazibiza ngamaKristu kodwa abenzi lokho kwintando kaNkulunkulu. Angibi judgmental futhi angizami ukuthi ngicondemn abantu, kodwa bangcwele baNkulunkulu engithanda ukusho ukuthi masibuyeleni ezweni senze lokho izwi elikushoyo. Nangabe ukuthi bakubize, kumele bakubize ngentombi enoJesu, abakubize ngentombi enoJesu. Nangabe kumele bakubize ngensizwa enoJesu, mabakubize ngensizwa enoJesu. Nangabe kumele bakubize ngomfundisi, abakubize ngomfundisi, ngoba uyazi ukuthi indaba yethu ayipheleli la emhlabeni kodwa ayiphelele emaphakadeni.